tugiye kubagezaho rero inkuru ikomeye cyane, n'ubutumwa bukomeye cyane, n'inyandiko ikomeye cyane yatanzwe n'umuhanga, akaba umwarimu muri kaminuza, akaba umusesenguzi mu bya politiki na diplomasi by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari, Bojana Coulibaly akaba ari umunyamerika, aho yagarutse ku ihuriro ry'Ububiligi, aho Ububiligi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bihurira ku bijyanye n'ibyabaye kuri RPF n'ibikwa kuri M23, ku byabaye ku batutsi bari barahunze, bari barirukanwe mu Rwanda, no ku byabaye cyangwa ibiri kuba aka kanya ku batutsi birukanwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ibihano bikomeje gufatirwa birwanaho, aho gufatirwa abari kwica abaturage no kubabuza uburenganzira bwabo. Reka mbagezeho inyandiko yose uko yakabaye, nk'ibisanzwe ni Pilot News TV, reka dutangire. Ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashyiriyeho u Rwanda muri iki gihe biragarura uburyo bw'imitegekere bwashyizweho n'Ububiligi mu gihe cy'ubukoloni n'igihe cyakurikiyeho. Muri ibyo bihe byombi bigaragara ko abakinnyi mpuzamahanga bahana umuryango uri mu kaga ko kurimburwa, mu gihe baha ubudahangarwa mu buryo butaziguye abakwiza ingengabitekerezo ya jenoside n'ihohoterwa. Ibyo bituma habaho ihinduranya ridasanzwe ry'inshingano, uwahohotewe agahanirwa gushaka kubaho no gusubira mu rugo, mu gihe abakoze ibyaha n'ababashyigikiye ku rwego rwa leta batabihanirwa mu buryo bufatika. Tugiye guhera ku bijyanye n'ubuyobozi bw'Ububiligi n'uburyo bazanye amoko mu Banyarwanda. Twihuse cyane rero, turahera mu gihe cya League of Nations guhera mu 1924, hanyuma umuryango w'abibumbye nyuma y'1946 Ububiligi bwategetse u Rwanda nk'igihugu cyari gishyizwe mu nshingano zabwo mandate, nyuma kikaba igihugu cyari mu rwego rwo kwizerwa trust territory. Ku rwego rw'amategeko bwari bufite inshingano yo gutegura igihugu ku bwigenge, kwiyobora no kubahiriza uburenganzira bwa muntu nta vangura rishingiye ku bwoko, ku moko cyangwa ku idini. Ariko mu bikorwa ubutegetsi bw'Ububiligi bwarenze cyane kuri ayo mahame. Icyambere, Ububiligi bwashyizeho ubutegetsi bukomeye bw'imirimo y'agahato n'ibihano by'umubiri. Amategeko ya mbere yerekeye imirimo y'ubuhinzi, guhinga ikawa no kubaka imihanda yashyizeho ibihano bikomeye, harimo no gukubitwa ku karubanda ku bantu batagejeje ku ntego bari bahawe. Ibi byagaragazaga uburyo bw'igitugu bwafataga Abanyarwanda nk'abagomba guhanwa, aho kubategura kuba abaturage bashobora kwiyobora. Mu buryo bwimbitse kurushaho, Ububiligi bwahinduye itandukaniro ry'imibereho ryari ryoroshye rigahinduka amoko akomeye. Mbere y'ubukoloni, umwirondoro w'Abanyarwanda wari uteganyijwe cyane ku miryango clans, aho Abahutu, Abatutsi n'Abatwa babanaga nk'ibyiciro by'imibereho n'ubukungu, aho kuba amoko atandukanye rwose. Abategetsi b'Ababiligi bo babihinduye babigira amoko cyangwa ubwoko butandukanye, maze hagati y'1926 n'1932 bashyiraho iryo vangura mu buryo bw'amategeko bakoresheje indangamuntu. Ibipimo bidafite ishingiro nk'umubare w'inka umuntu afite cyangwa uburebure bwe byakoreshwaga mu kumwita Umuhutu cyangwa Umututsi, ku buryo rimwe na rimwe byatandukanyaga n'abo mu muryango umwe bakandikwa mu moko atandukanye. Uku gushyira amoko mu buzima bwa buri munsi byashyizeho urufatiro rw'amacakubiri n'ihohoterwa byakurikiyeho, kuva ku buyobozi bushingiye ku moko kugera kuri politike y'amashyaka ashingiye ku moko. Ahangaha gukoresha ayo moko muri politike byarushijeho gukomera mu mpera z'imyaka y'1950, igihe Union Nationale Rwandaise inari yatangiraga gusaba ubwigenge mu 1957 kugeza mu 1958. Ububiligi bwahisemo gushyigikira Parmehutu, ishyaka rikabije ryari rishingiye ku bwoko bumwe riyobowe na Gregoire Kayibanda.
inkunga y'Ububiligi yafashije gushyiraho imiterere ya politike, aho Inari yafatwaga nk'umwanzi w'Ububiligi mu gihe Parmehutu yafatwaga nk'umufatanyabikorwa wabwo. Mu 1959 Ububiligi bwohereje ingabo kugira ngo buhindure imitegekere ya politike mu Rwanda. Igihe cyakurikiyeho cyaranzwe n'ihinduka ry'ubutegetsi, harimo gukurwaho ku bwami Rudahigwa, ubwicanyi bwibasira abatutsi no kubirukana. Ubwo ndavuga ukuntu bakuyeho umwami Rudahigwa ndetse ubwicanyi bwibasiye abatutsi ndetse baranabirukana, kubabuza imyanya ya leta no gutegura itegeko nshinga ryahaga ubutegetsi ishyaka rishingiye ku bwoko runaka. Iyi politike yanajyanye no kwirukana ku ngufu abatutsi benshi, ibikorwa byari ibyaha byibasira inyokomuntu. Ibi ntibyahagarariye aho u Rwanda ruboneye ubwigenge. Guverinoma zakurikiyeho cyane cyane iyo iyobowe na Perezida Juvenal Habyarimana zakomeje gushyiraho amategeko avangura abuza impunzi z'abatutsi gusubira mu Rwanda, ndetse zemera cyangwa zigategura ubwicanyi bwagiye bwibasira abatutsi inshuro nyinshi. Umuryango mpuzamahanga harimo Ububiligi n'Ubufaransa ahanini ni wahagurukiye kurwanya ayo mategeko. Igihe Rwandan Patriotic Front RPF yatangizaga urugamba rwayo rw'igisirikare mu 1990 isaba uburenganzira bwo gutaha kw'impunzi no kugira uruhare muri politike, yahise ihura n'inkunga ya gisirikare y'Ububiligi, Ubufaransa na Zaire ku butegetsi bwa Habyarimana. Amasezerano y'amahoro yarusha mu 1993 n'iyoherezwa ry'ingabo z'amahoro z'umuryango w'abibumbye ntibyabashije guhagarika jenoside, nubwo hari amakuru arambuye yarazwi imbere yerekeye imyiteguro ya jenoside. Ububiligi bwashyize igitutu kugira ngo ingabo za ONU zivanweho nyuma y'iyicwa ry'abasirikari 10 b'Ababiligi bari mu butumwa bw'amahoro ku ya 7 Mata 1994, ndetse bunakuraho ingabo zabwo busiga abasivili b'abatutsi mu maboko y'abicanyi. Nubwo nyuma Ububiligi bwasabye imbabazi, isomo riva muri iyi nkuru riragaragara: igihugu cyashyizeho amacakubiri y'amoko kandi kigaha imbaraga abakinnyi ba politike bakumira abandi, amaherezo cyananiwe kurinda abaturage bari mu kaga gakomeye kurusha abandi. Ibi bigezweho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FDLR n'ibihano bya Amerika ku Rwanda. Ikibazo gihari ubu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gisobanurwa hano nk'igisa n'igisubiramo izo nzira zo mu mateka, aho leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri gukora ibyaha by'intambara n'ihohoterwa rikomeye ry'uburenganzira bwa muntu mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano, kugaba ibitero bya drone ku baturage no gukorana n'umutwe wa FDLR washinzwe n'abakoze jenoside bahungiye muri Zaire nyuma y'1994. Kinshasa yanakoresheje abacancuro b'abanyamahanga mu buryo bunyuranyije n'amasezerano ya ONU kandi ishingira ku mutwe wa Wazalendo, ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro abayobozi bayo bashakishwa kubera ibyaha by'intambara kandi bakwirakwiza ingengabitekerezo igaragara yo kwanga abatutsi mu buryo bugaragara. Imvugo za Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo n'ikirere cy'urwango. Imvugo za Perezida Felix Tshisekedi zongera gukaza iki kirere cy'urwango. Akunze gukoresha amagambo ari mu bugome kandi aseseza u Rwanda, anavuga ko ashobora guhindura ubutegetsi i Kigali binyuze mu gushyigikira FDLR n'indi mitwe bafatanyije nk'uko Habyarimana yashyize, kandi agakoresha umutwe w'interahamwe. Na Tshisekedi yashyizeho Wazalendo nk'ingabo zimufasha zishingiye ku rwango rushingiye ku bwoko, nk'uko Habyarimana yanze uburenganzira bwo gutaha ku bihumbi n'ibihumbi by'impunzi z'abatutsi b'abanyarwanda. Tshisekedi nawe ari kwima uburenganzira bwo gutaha ku bihumbi n'ibihumbi by'impunzi z'abatutsi b'abanyekongo, abita abanyamahanga cyangwa abantu bafite ubwenegihugu budasobanutse. Uruhare rw'u Rwanda n'impamvu z'umutekano. Ibikorwa by'u Rwanda hafi y'umupaka cyangwa hakurya yawo bisobanurwa nk'ibikorwa byo kwirwanaho u Rwanda rushaka kurinda abaturage barwo
ku kaga gakomeye gaterwa na FDLR n'abayishyigikiye ku rwego rwa leta, cyane cyane mu gihe perezida wa Kongo yagiye atangaza ku mugaragaro ko ashobora gutera ibisasu i Kigali no gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. U Rwanda ruvuga ko ruri kurinda ubusugire bw'imbibi zabwo no kurinda abaturage bari mu kaga, harimo n'imiryango y'abatutsi nk'abanyamurenge batuye muri Kivu y'Amajyepfo bakomeje kwibasirwa n'ibitero byisubiramo. U Rwanda ruzi neza ingaruka z'ubwicanyi bwibasira abaturage ku bwoko bwabo cyangwa gahunda yo kubarimbura, kuko rwabinyuzemo hagati y'imyaka 30 na 60 ishize. Kugeza ubu u Rwanda rucumbikiye impunzi zigera ku bihumbi 100 z'abanyekongo zahunze ihohoterwa n'ibikorwa byiswe kweza k'ubwoko cyangwa kurimbura ubwoko. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibi bituma u Rwanda rusaba ko aba baturage bafatwa mu buryo bwa kimuntu, bagahabwa uburenganzira bwo kubaho neza mu gihugu cyabo aho kumara imyaka myinshi mu nkambi z'impunzi. Ibihano bya Amerika ku Rwanda. Iyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatiye u Rwanda ibihano, bivugwa ko zihana igihugu kirwanaho ndetse kirinda abaturage batishoboye, mu gihe zireka Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikora ibyaha bikomeye, ubwicanyi bw'intambara, imvugo z'urwango ndetse no gukorana n'umutwe wa FDLR washinzwe n'abakoze jenoside. Nk'uko byagenze mu mateka, leta ifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro yivangura n'imvugo z'urwango ihembwa kwihanganirwa n'umuryango mpuzamahanga, mu gihe umutwe uvuga ko uri kwirwanaho uyu munsi AFC M23 twirwaneho, ejo hashize RPF ufatwa nk'uwangiza amahoro kandi ugahabwa ibihano kubera gusaba uburenganzira bwo kubaho icyubahiro no gusubira mu gihugu cyabo. Ukwisubira kw'amateka. Inyandiko igaragaza ko hari isano ikomeye hagati y'ibi bintu n'ibyabaye mu Rwanda mu kinyejana cya 20. Icyo gihe nk'uko bimeze ubu, ibihugu byo hanze byashyigiye ubutegetsi bwashyizeho imitwe itwaje intwaro ishingiye ku moko nk'interahamwe icyo gihe na Wazalendo ubu, kandi bibuze impunzi gutaha mu gihe abaturage bamwe bafatwa nk'abanyamahanga. Impunzi zirimo abatutsi b'abanyarwanda hagati mu kinyejana cya 20 ndetse n'ubu abatutsi b'abanyekongo zasanze ubusabe bwazo bwo gutaha no kwemerwa mu mahoro butitabwaho. Muri ibyo bihe byombi urugamba rwitwaje intwaro mbere rwakozwe na RPF, ubu rukorwa na AFC M23 twirwaneho, rwafashwe nk'inzira rukumbi yo gusubirana uburenganzira bw'ibanze. Ku rundi ruhande, abakinnyi mpuzamahanga bakunze gushyira imbere inyungu za politike n'ubukungu kurusha kurinda abaturage bari mu kaga. Mu gihe cyashize byari bifitanye isano n'intambara y'ubutita Cold War, amatsinda y'ibihugu bivuga igifaransa n'ibivuga icyongereza ndetse n'impungenge z'ubufaransa ku nsinzi ya RPF ko yashyira u Rwanda mu ruhande rw'ibihugu bivuga icyongereza. Ubuho inyungu zishingiye ku mabuye y'agaciro n'ubukungu muri Kongo y'Iburasirazuba nizo zigira uruhare mu gufata ibyemezo bya politike, bigatuma habaho guceceka ku byaha bya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe u Rwanda ruhabwa ibihano. Ingengabitekerezo yo kwanga abatutsi yashyigikiye ubwicanyi bwabaye hagati y'1959 n'1994, ivugwa ko igikomeza kubaho kandi ikabigeze no ku nzego zo hejuru za Leta ya Kongo nk'uko byari bimeze mbere. Umuryango mpuzamahanga ufite amakuru kuri ibi byose ariko ukaguma ucecetse. Mu gusoza cyangwa umwanzuro w'inyandiko uragira uti, urebye muri iyi ngingo ibihano bya Amerika ku Rwanda bisa no gusubiramo amakosa Ububiligi bwakoze mbere, byibasira igihugu kivugwa ko kirimo kwirwanaho ku kaga gashya ko kurimburwa, mu gihe bidahana abacumbikiye abakoze jenoside, abakwirakwiza imvugo z'urwango n'abategura ibyaha by'intambara. Iri hinduranya ry'inshingano ntirishyira gusa mu kaga uburenganzira bw'u Rwanda bwo kwirwanaho, ahubwo rinatera imbaraga imitwe ishaka kweza amoko cyangwa gukora jenoside no guteza umutekano muke mu karere. Isesengura rikaba rigereranya ubutegetsi bw'Ububiligi mu Rwanda n'imyitwarire ya Amerika muri iki gihe, aho rigaragaza ihuriro riteye impungenge, uwahohotewe
ahanirwa gusaba uburenganzira bwo kubaho no gutaha mu gihugu cye mu gihe abakora ihohoterwa n'ibihugu bibarinda bahabwa ubudahangarwa. Niba amasomo y'amateka y'u Rwanda yo mu kinyejana cya 20 agomba gufatwa nk'ingenzi, abakinnyi mpuzamahanga bagomba kwirinda gusubiramo aya makosa aho guhana abirwanaho ngo barokoke. Ibihugu byo hanze byakagombye gushyira imbere gusenya imiyoboro y'abakwiza jenoside, kurinda abaturage bari mu kaga no gushyigikira ibisubizo bya politike byubaka byubahiriza uburenganzira n'icyubahiro by'impunzi n'abaturage bose birukanwe mu byabo. Ngira ngo rero murabyumva, iyi ni inyandiko ya Bojana Coulibaly, umwe mu sesenguzi, umwe mu bashakashatsi bakomeye cyane, akaba mwarimu muri kaminuza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yakomeje kugenda agaragaza ibikomeje kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ingaruka zishobora kubaho. Ubu akaba ari we twagarukagaho nk'ibisanzwe. Ni Pilot News TV, mukomeze mubane nanjye.